Dobar večer, dragi ljudi. Ja sam prije izbora rekao da će HDZ pasti sa vlasti i da će nakon toga nestati u borbama frakcija i pri tome ostajem. Vidjelo se nakon izbora da Plenković, kako sam to bio i govorio, vrlo ozbiljno nije normalan. Uglavnom, on kaže da sastavlja vladu, no međutim, ja sam napisao na Facebooku je li sastavio, postavio sam pitanje, neće on nikada sastaviti, neće uopće sastaviti HDZ vladu, a kamoli on. Možda nekim čudom Anušić, ali to je gotovo nevjerojatno. Najvjerojatnije će se desiti da će Domovinski pokret uvjetovati HDZ-u koaliciju pod uvjetom da Plenković ode, jer oni bi se mogli još dogovoriti sa Anušićem, ali sa Plenkovićem se ne može dogovoriti nitko, jer je čovjek monstruozni luđak razine Adolfa Hitlera, to jest zato i kažem Adolf Plenković. A druga mogućnost je da se ide na ponovne izbore na način da se oformi privremeno i Sabor i Vlada na mjesec dana ili čak i kraće, da se u tih mjesec dana, dakle kompletna opozicija bude složna i izglasa novi izborni zakon po kojem će se mandati dodjeljivati pošteno, a ne da, na primjer, Fokus mora imati 50.000 glasova za jedan mandat, a HDZ 13.000. Dakle, HDZ je to prilagodio sebi na jedan banditski način tipičan za njih. I ako se promijeni taj izborni zakon, ja vjerujem da hoće, tako je nešto govori, mislim, i Kolakušić, onda na idućim izborima će HDZ dobiti puno manje mandata, sve druge stranke će dobiti puno više mandata. To znači na kraju krajeva za te stranke i više novaca i kroz plaće zastupnika, ali i kroz ove dotacije koje stranke dobivaju. To se dakle njima isplati. I onda HDZ više nikada neće biti bitan igrač i upravo će se desiti ovo što sam ja i govorio. A ova današnji potez Ustavnog suda pokazuje paniku, i to stravičnu paniku. Šeparović je rekao da će oni se držati te odluke svoje, taman išli u zatvor, pa ima materijala i mimo toga da oni idu u zatvor. Konkretno ja za Šeparovića i za Matu Arlovića imam materijale da bi oni nekoliko stotina godina morala biti u zatvoru. Ja s tim dokazima još nisam izlazio, ali sam ih spominjao u službenim papirima i ja te dokaze imam. Samo čekam pravo vrijeme, a to pravo vrijeme sada dolazi. Eto, toliko od mene do sada, hvala vam.